guys, lamsogo ane new blogo. Okay, bahai dong, jotono kaham tong baina. Okay, tabuk thalanai dongo khoayo. Kasa parani no mama botini new bike nanai. Okay, tam bike nanai norok nai tong di last jigin no gana. Ang norok no tak salia. Okay, tabuk bani channel lo ketalangi dong please subscribe klai di. Tai bell icon chine di ta fog di. Jotono shiga notification mana ni bagai. Okay, nai tong di norok share kari ani blog dong. Aprilia sumo saukajak parani maman kelayo botini cycle nanan fajak enerong noro beti cycle beti model lockdown bahai lono phono gana naidi omoni price engkai 1,74,000 cash paina ke bela nai thok graphic dog ekdom hit kai chakani ring dog ekdom color dijak itu showroom ono phono gana amke electric scooty kurang hoge teh paina semua kan sih omano orang tikisa contoh sajak mana engkai bini ABS dong thane ABS gana arute bo sajak hango scooty no kai ora bo matte color ngai tep kaham যেমন হাদলি রং নাং ফানো মতে স্ক্র্যাচিং আজাত শুধু জায়গা পারফেক্ট ন ইয়ার দাম হংকাই 1,74,000 অনেক কম ইয়া ওগুলো নি তাল টেডি রব একদম নাইথ পিকআপ নgi দङ পিকআপ नि বাইক হংকাই মনো অমরক কাইটা আসক নাইথক জায়গা মতে গাসক জায়গা হংকাই অমরক নখাই বসকাংনি rok naithok jagya asuk R15 ni haing dong headlight kai omong kai BS4 omong kai BS6 160cc amo ABS gnang mobo mongke 125cc na mo BS4 na saka rong ke ekdom marungi dong mo omong kai ABS grei mong kai BS6 160cc ABS gnang যে পাইনা ইংকর খয় পাইফে মানে গনকি